izingubo okanye izibeleko zamehlo uzizise ngaphambili uzise andizuyithetha into yoba zizukabani zakelo umnikazi wazo yazidinga kwayesitaleyo wazawuphuma uthathe ezi zabuza qhube ebusuku zakelo sicela abantu abazohlala apha ezantsi kube ngama-12 years and visitors. So young women and young men asikudingi apha abasisi go up there nodlala bona not up apha sidinga abantu abadala 12 years and visitors. Uba kusene-visitation apha bahlala exelwayo isafe imood asiyitshintshi siyabulela kakhulu. Thank you, Limpezi. Iyodwa nodimuthi
Nkosi Jesu Kristu. Yesu msama usipedo Bwana. Asinani kwa siasa kutoka Israeli. Kwa kupeana mema. Kupenda kuwasi kisiasa watu wao. Unawasiza Mungu kutoka Israeli. Kutoka Israeli sisi kusema kosa. Na kama tunaona usini sisi kutoka Israeli sasa. Usini sisi watu wao. Usini sisi kusema kosa. Nana wana wazi kusema kosa yake. Inyani. Sikana kama tutoka Israeli. Isi basi. Sasa uweze tutoka Israeli. Nilawe na kumweka Yesu tutoka Israeli.
Nkosi